Niabot na gid ang time no nga mangharvest ta sa tong gamay nga negosyo diri sa tong gamay nga farm. Ginahinayan na no pahubas na dili ra pud lisod kay pahubsan kay naman si exit sa ilaw may igor ablihan. Giatangan pa na mga bangag og sako kay basim kagawas sa mga isda. Nya pagka mabaw sa tubig dito nagibutang ang katong tubo nga bangag para musuyop ang tubig nga dili madala ang mga isda. Pero nagi mga nakagawas to nga magagmay-gagmay nga mga tilapia pero okay ra kay may na lang pud moadto sa sapa nato kay mingaw na pud kay ang sapa wala na pud sulod ba may na lang pud katabang sa tumasilingan. Amo sa nang timing nga panahon nga dili gid mag-uwan kay lisod naman kay kung mag-uwan nya magpahubas ta kusog ra ba kani ang tubod diri kung mag-uwan na. Kay dili lang usa or tulo ang tubod ani perti gid dagana. Ug sa katong time nga nagbaligya ta og atong mga kinilo nga ato lang ipasulo nag-order pug ko ato og fishnet kay para atong layahon na lang aron dali ra. Pero dugay sa kinabot diha naman naabot noon nga mag-harvest na. Og kay bag-o man ato fishnet og first time pag nato nga mogamit ani ato parang praktisan og wala pa gid makalimaon sa usa or katulo nato nga practice. Pero sa kadugayan nakamaon na gid ta. Ngana man ginano basta first time kay lisod-lisoron pa man gid ta. Pero syempre kay gusto mo ta makamao dili gid ta muundang nga hanto ka di na ta makuha. Nindot gid ta kung naabot pa ni usayon no kay katong nagpasul-pasul pa ta katong mga customer nato nga nagdali layahon na lang unta para dali ra pud kayo makuha. Nya noon sa patong order nga grabe masan dugayan naabot abigay na ako kung ilan na i-cancel. Nya kay karon pa man gid nakakita og ani nga fishnet no nga panglaya gipuli-pulihan gid na mo og practice kami gid halos tanan nagpractice ani ba. Bisan og kapoy pero makalingaw ra baya pod. Nya mas lingaw gini kay daghan me kay nanguli ako magisuo nga gikan sa Cebu. Nya isig din pambugay ba kung kisay daghang kuha. Nya sa sige na mo practice na inaabot kay mo palit kuno sila og mga tilapia fingerlings. Mao nga nagdadali na lang pud mi og pamukot kay para matagaan na pud sila. Kay kung pabuto na mo ni nga mohubas pa murag kagabian kitag pinaabot ani. Classmate rin ako ang asawa ni Idol sa katong gaswela pa mi og high school. Nya ganahan kuno sila mamuhi og tilapia para pangkonsumo lang. Og pagkaugmanan niabot na gid ang buyer para paliton ng atong mga tilapia. First time pagin na mo no magbuhi mig tilapia ba nga para mamaligya na gid sa mga dagko nga mga negosyante. Og may na lang gani kay nagdala sila si ma'am og si sir og pokot kadako. Og mao na mo gigamit og dali ra pud kayo na human. Dili pud lali no mamukot og isda no kay grabe sang kapuya ba. Nya pagkahuman ani og pamukot pilian pud na nato isigregit ang gagmay ug ang dagko. Nya hakoton na pud na padong ito sa highway kay di kasud ang ilang sakyanan diri padong sa mua. Mayo na lang gani kinay nangabot nga mga backup ug nitabang diri namo para madalian namong trabaho. Samot na kung naapat tong mga homeboys dali ra kay ni mahuman ba. Nya kay natami nga mga naay mga trabaho sila karon. Perti din in lawma among pispan no kay gituyo pud ni kay para pangkaliguan pod. Nya naaman sa grupo ni Sagol nga karpa. Nya ganahan na sila og lalom nga pispan. Og ikaunom na din kabuwan ng atong tilapia no nga mao na din ang atong giharvest na. Grabe no dali ra kay ang panahon. Murag bag-o pa man nagpatrabaho ani hantod nga nagharvest na. Basta magkugi lang gid no nagi grasya nga maabot. Ginagmay ra man ang gipangayo sa tong Ginoo no pero grabe ang gihatag ako nga kabisi diri sa gamay nga farm ba. Mindset ra pud na sa tao no nga magnegosyo ka ug biyaan ang mga binuang nga binuhatan. Kay kung magnegosyo ka sa gulan nimo og binuang maglayo-layo ra pud ang grasya nga maabot sa imuha. Ug amo na pong gidala ang mga tilapia dito sa highway kay adto ra pud timbangon kay narail na sa kanan dito ni ma'am ug ni sir. Ug ingon nila gamay ra kuno ning isda kay gusto gid nila kanang binulto gid ba nga daghan gid kuno kayo kanang mapuno gid nila sa kanan. Kay dili na sa nimo basta-basta nga negosyante sila si sir ug si ma'am. Ug gusto pa gid nila nga katog mas dagko pa gid aning mga isda mao nga nagilis ko og variety sa atong tilapia nga nindot. Kanang dili kita mabitin kung pag komersyal na ang ganahan ba. Ug kaning higayon na tabla ra gid atong kita sa atong puhunan ba. Pero at least nalingaw ta.